یک آدن هی هرم کوبان یک آدن هیه دیس کرد بیجن برا دیندار بم نخویندار بم. بله ما مستد دیندار بم نخوندار بم، يعني برام مرو دیندار به نه کجر به او نه خونی هنکا به او نه يعني خونک قرقا مرا ده به مرو دیندار به باشه مرو روزه که کاره بکلا خواهی دیندی بده، لیکن مرو خوندار به گاوا تفکر عشیره جی کفن گاوا خون علم بخونه تستانده وای، يعني تنكاني خوني جي دماغي تقول فلان كاس فلان كشتي به ام علم حيفا خالين بخوني خونتي وگراند تشتي بخوني چود به خوني جي وگره لي مرو دیندار به جاكي مالدار مرو دین بكي به مرو كان به روجا كي يعني خود مراد قوته كي هيزا كي مرو دين لي وگرينه استيد جيم افا. بله بله از هرم دربیسیه دینداری و خوینداری دایی بر هبدو و براسیجی تشتاق الجم زلامه تشتاق زحمت وقت دینداریه تنهی جبر وقتا مره دیندار دلو تنهی الجمره وخلق بين بردبي دريه مره جي تنهي مره ختيخي قالكي زحمت يعني ولكي قالكي جاران الجم زاروي جاميرا بخوازن عرض بي قلشاندن وتيد تنببن وقتا قمالي خلقيني كاري لوان بقرين وخلقينك هناك بوجدان حبكي هبنجي تجاوزه جي بكن فجبر بيها دينداري قال لك زحمت ايجاب همبري ويجي خوينداري داي بروي قوتي هيجي زحمت ره براستيجي يعني انا بقرن ديروكا ولاتا وام لتيبه وام انتقام جي بتايبتي قال لك كسك ايجا دبج ولاتي خبردانش دب عدي خبردانش برق خويني بون هاد يعني خويناوان دهات خستن كارن كربون تشتن قومي بو بسري وانده حتى ولاتي خبر يعني كي من ايه انسان جبو دينا مرة دبج ولاتي خوش عردي خبرنا بس ايه خويني دبج ولاتي خو عردي خبرته ودرب غليتيه تجيكي كسكي ويناس نكي تشيسي دينداري قال كي زحمته خوينداري ومرة خويني دو مرة بن جي هين زحمة ترج بربي هاي تشتي زحمة داني برهبدو راست